Dragi prijatelji na 5 kontinenata, Srbi koji živite svuda i Srbi u matici. Ideja poštenog bojkota bila je najpoštenija ideja u ovim uslovima nepoštenih izbora. Međutim, daleko pre nego što smo se mi aktivirali, tu ideju je većina izdala. Danas nemamo mnogo velike mogućnosti. Već 20 godina mi Srbi sveta pričamo o suverenizmu i evo pre 18 godina u knjizi 2002. godine koja se zove Ko to priča o Evropi, ja sam govorila o našoj borbi suverenista u francuskom parlamentu, u Evropskom parlamentu, svuda smo se borili za suverenizam. Danas u Srbiji imamo veliku šansu, imamo jednu novu snagu, ja namerno kažem snagu, a ne punkt, jer je to zaista snaga, koja se bori za sve te ideje, za koje smo mi 2 decenije se borili i pričali i vikali svuda po Evropi. Suverenizam je politička ideja. To nije ideja nacionalizma. To je ideja bratstva među narodima. Ali svako je svoj na svome. Šta znači suverenizam? Jedina lista koja danas nama, Srbima sveta, nudi da budemo gosti kao vanstranačke ličnosti i mi ćemo biti na toj listi. Šta znači ideja suverenizma? To znači da vam stranci ne prave granice. To znači da vam stranci ne prave zakone. To znači da nešto proizvodite u vašoj zemlji, a ne morate sve da uvozite. To znači da vam stranci ne pišu udžbenike, kao što danas Nemačka, ne Nemci, nego nemačka vlada piše udžbenike srpskoj deci ko su bili Srbi u srpskoj istoriji. To znači da vaša nacionalna banka se zadužuje kod vas, a ne kod stranih privatnih banaka. To je ideja suverenizma. I najzad, to znači da nekakav norveški Barnevernet ne obučava vaše socijalne centre kako da otimate i da uzimate i da iznosite srpsku decu. To je ono za što se mi borimo, to je ono protiv čega se mi borimo. To su danas suverenisti. Na kraju krajeva i on zna, evo ga, dođi snimamo, i on zna šta znači biti svoj na svome. Ovaj mačak Gavrilo je svoj na svome. Svi u prirodi to znaju. Cela priroda znači šta znači biti suverenista, zna. Dakle, dragi prijatelji na 5 kontinenata i Srbi u matici, danas imamo veliku šansu. Mi Srbi sveta smo najzad ispoštovani. Danas imamo mogućnost da nešto uradimo i da uđemo u realnu borbu. I svi vi koji me znate i znate kroz kakav sam pakao prošla i kako su želeli da nas ponize u borbi za srpsku decu, otimanjem deteta kome smo pomagali. To je bila politička odluka, politički čin. Svi vi znate koliko ću se do kraja sa mnogo ljubavi i mnogo snage boriti da se oslobode sva srpska deca. I ja sam sigurna da će mi u tome ova lista koja se zove Suverenisti pomoći, a ja ću njima pomoći koliko god mogu i koliko god mi možemo, Srbi sveta, da uđemo u realnu svetsku borbu, jer vreme suverenista dolazi. Dakle, lista Suverenisti broj 15.